kelli fixer ieħor, Jon Indiano kien jgħidulu. Kien ħadem mal-BBC, was recommended by a friend of mine li kien jaħdem mal-BBC, għal meta aħna morna nagħmlu xogħol ġol Pantanal, kellna da Jon Indiano, mit dal-aħħar. Da kien bniedem jiġri pratikament bil-penti. Tajjeb, xarru twila, zaq imdaqsa. Għax il-Brażil ħobbu ħafna fried stuff and dough. Anki n-nisa hemmhekk, in ġenerali kollhom taħsebx Brazil, nisa nafu l-movies. Ta' Rio de Janeiro, tal-Karnival. No. Le mhux hekk. 99.99% no. Imma forsi fis-sitijek, forsi Rio jkunu hekk, tinħawlu. Very small minority jkunu top. Ma tiħorġu top, ħorġu bellezza, the mixed race specialment. Anyway, ta' Jon Indiano kif xi twil daqsna hekk tajjeb, zaq mhux ħażin, dejjem ħafi, ta' speċi ta' penti tal-jeans, xarru twila li x-xepa ma kellu l-bone, fil-1964. U jsuq ziemel bla saddle. And no bridle, min xar da. What a character. What a character, insomma. U da, insomma, dejjem il-Pantanal aħna sometimes filmed, actually. U aħna għadajn naraw boa constrictor imma big boy, God bless. Mother lover kbirek. U couple ladies da Jon Indiano, ħabem il-ladies. U kena ġiex ladies naqra valab. Jon Indiano għet nasumi kien laqam. Jon Indiano, kien marru bħala Jon Indiano. U kena ġiex ladies valab ċismana naqra. U he's fans jom, biex impressionam, I show you what I do this. Bawa, għallom inti fawma l-art, inti fawma l-art dawn. Maltin, u għahna. Inti tafu knem Stanley mi għajġus, Abigail. Knem Stanley mi, Stanley, is this really happening? F'nofs l-Amazon u d-boa the wild taqbdu minn dembu, ġibdu, għarsana jaddi minn fuqkom. Dat fajli, this is TV goal, le. Oh, I film. Also the rest of your life in prison. Oh, I recordu. U that one point, waħda minnhom she got a bit iffy, feeling this massive boa tela fuq, insomma, mdaqqas, dejjem faxton rettilina, ħobbem missu minwi. U da, ħassu skomdu, kif għadda minn fuqa, ippanikjat, u r-react jaw, u ta' ġiġ bites. A boa is fine, all it does is it's super dangerous, but constrict jak, ġiviri, trid tkun mhux ġuġitsu galactic belt biex taqra minn fuqek, ġiviri, the power is amazing, ġiviri. But a bite, liktar an infection, but there's no poison, insomma. Fil-fat, baqad dil-persuna, il-parteċipant li għid med-derbtej fuq il-patata fuq il-koxxa, għamlet tetu over the years. Tal-boa. Li għanda ħafna meaning għalija, ovvjament. But she was filmed on national TV dak iż-żmien, there being attacked by a boa. U reazzjoni x'kienet? Għajjat, paniku għek, jena dejjem ħares lej locals. Interpreta minn għajnijom, is this really an issue or not? Dejjem mur fuq il-hint. You look at the eyes of the people who really know what's happening. Ma kif aeroplan inti, tħares lej stewardess if that's what. Oh, it wasn't that bad. Antibiotics and she was fine.